Bareng ke. Welcome to Mobile Legends. Hajar. Terus. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Bet. Woi, kali. Smash them. Jangan tutup power, jangan. Aduh. Anjir. Sana banyak, bro. Aduh, rumahnya. Seru-seru. Beliin kuota dong. Bagi gak? Nih, nanti kembali buat kamu nih ya. Bagi gak ya? Cepet. Oke. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Saseta. Si orang nggak pengen duit apa? Loh. Hah? Beli apa? Suruh beli paket 2 giga. Oh iya. Udah, tungguin aja. Ntar juga masuk ya. A few moments later. Two hours later. Mana sih paketnya lama banget? Mang. Ada apa sih? Mana paketnya? Udah dikirim ini, udah masuk ke sana. Kok nggak diplastikin? Cakang cawu. Udah dikirim. Paket mah nggak diplastikin. Aku mah nggak mau tahu. Pengen diplastikin. Aduh. Nanti aku dimarahin sama AA aku. Awas lo, aku bilangin sama AA. Sombong amat. Bodoh amat, Cakang cawu.